baby. And I miss you like home, yeah. Siapa bilang everyday beta ngeseng rindu? Jangan denger dong, ya. Nada itu babe, ya. Rindu ngeseng libur, right? Take it easy. Ini part katong, honey please. Kalau rindu pick it up the phone. Jangan ragu soal hati besa akan pindah. Kenapa beta pilih? Karena ada beda. Yang Tuhan kasih turun dari langit. Please tell me baby what you want it. The only one thing that I figure out there. Saya hadir di beta pun dalam komik. Jarak singkat tak bisa. Ini soal waktu akan cuma sementara. Ketong pun cinta. Karena beta cinta Ale langsung tanpa perantara.